أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غرباء 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 غرباء. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومنّ علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasanglit ibang puji pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat ibang salam pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yarin sa miyawot in waktu program sin mudir si Ma'had Muro al-Islami binakan Sheikh Muhaymin Shakili hafizahullah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala in pangadjian itukbal niya kato adlaw ini amunain lummi sin jangki iban iggil iban sin ubat niya. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala tukbal ko pa guru sin kita. InsyaAllah falyatafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل عباده على بعض والله ذو الفضل العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahuli mga palanggungan na agama Islam, muna itukbal na mo in salam dua amon kanyo katan kal na sin in kita niyo para hukum maglanggung agama Islam, para hukum maglanggung pag-iman akidatan niyo insya Allah subhanahu wa ta'ala in mga kita niyo maglanggung. Kaya nga sabab ini, in mga katao tayo manghuran niyo kamo, di kami magpati lalo lang mo magpasampay mong kanyo sin panghindu sin agama Islam. Inyadto tanto na sadya supaya amuin makahati in awam salta jumahir in kabunanan. Kaya nga sabab ini, mga katao tayo manghuran, in bisarahon na to hawak to ini, amuna in lummi sin para kala jangki iban sin igil iban sin uno in ubat niya pat sabab in katan uno na yan aun ubat niya inihambok din dengan mga sakit uluda in dawa in katan sin sakit na aun ubat niya yan amura in kalaas iban sin amo in pangumulan sin kita in yan di na kaubatan, bat sabab asal lihat tu inaturan sin Allah Ta'ala ang mga piyapanjari niya. In Allah Subhanahu wa Ta'ala in siya na bukong piya pagsisibu-sibu inamuin pagdihil hakatan siya in mamahagi sinamuin uno-uno na nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na in mga ini, mga katawte manghuran, tanto na sadya in yan asal aturan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piyabid da niyang kaibanan, dahil kakaibanan. In mga yadto, supaya aun magmupa at atiyat-tiyat ang kataon. Aun miskin, aun dayahan. Aun kawasahan, aun dahi sa matulihan, amo in mayroon kawasa. Naray nga sabab ini, in mga manusya, supaya sila amo in di makapakay sin mga ini, na supaya sila umatutul papanghindo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In jangki ini, in yan, panagnaan maksiat, naaw nataas sin langit, amuna in pangjangki sin iblis ha, apo na to Adam. Matatkala kaya kitaan sin iblis, in nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, doon ka na po na to Adam, bat sabab na po na to Adam, naka dahing babaw, sampay rin ang mga malaikat. Salta dia aksin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung mga malaikat niya, piya sujud kaniya.
Kaya sujud pa amuin Adam. Sujud amuin panghulmat kan Adam. Ngayon mga ini, mga katawte manghuran, miyanaw in pangatayan bukod marayaw, nakasud mong pamin pangatayan sin Iblis, amo na in wala siya himundong malayong kan subay maig inamuin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Adam. Sabab kaya na naman niya matubihan na misan yung mga malaikat matubihan, amuin kaya pagpuntis sin Allah subhanahu wa ta'ala. But sabab na hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala inapo na to Adam sin kanganganan katan. Dengan sabab yan, amuin Adam nakatayang babaw rin kanila. Dahil ini hambukat to nikmat sin amuin bangsa manusia amuin piyatayang babaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod niya tuya mga loob ta amuin long taon hikmat yang katan sin amuin pagpaon sin Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pakaradyaan. Dahil ini mga katawtay manghuran tanto na sadya in amuin jangki atau hasad matubihan mga bahasa Arab yan amo na in kabayaan sin tao mang jangki maig in nikmat dun hamuin tauyaun maangan-angan niya matubihan in amuin mauno maig den hamin tao taga nikmat den dun hamuin uyaun hamuin karihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat. En mga ini bang biya pa mo mga katawtay manghuran na mahita kita matubihan maguno. Mahita kita matubihan mangigil hakaibanan sin inya pamahagi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naibihan mga katawtay manghuran amuin lumi sin amuin pangatayan. Dahil sabab ini mga katawtay manghuran Allah subhanahu wa ta'ala na iaanib kita ng mga pakaradyaan ini. Supaya kita maanib amuin di kita makaun pa amuin hinang sin amuin Iblis. Pangatayan sin sangingi piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin Iblis. Amunin way hinang dahil mangigil, mangjangki, hakatan, amuin dehilan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan. Subay tuod siya makatayang babaw, subay tuod siya mantubihan, amuin, yarihilan nikmat yung sin Allah subhanahu wa ta'ala biya kanapo na to Adam, yan to subay tuod maig din kanapo ta Adam mantubihan. Nga sabab yan, apo ta Adam, piya paghali-hali na sin Allah subhanahu wa ta'ala, ba't sin asawa niya, apo na to Hawa matubihan dito halaman sin surga, masira matubihan liawag sin Iblis bang biya din ikagwa sin amin uno bang biya din ikagwa ya po na to Adam dahil halaman sin amuin surga sabab sin amuin igil sabab sin jangki nila matubihan kan apo na to Adam sabab sin karayawan nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala yaon kan apo na to Adam dahil naman pagpapanjari mabot pa amuin laong ta insya nakabidda dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala mga malaikat niya ya pasujud kan Adam kang panglago dahil sabab yan sampai wala miyagad inamin Iblis sabab sin pangatayan niya lang malumi mantubihan yaon halaman sin pangatayan niya namin igil na amo ini mga katawtay manghuran in sangi ngi sifat sangi ngi mantubihan kakahinang amo in makatapo mga manusia dahil sabab yan in Iblis sampai piangakuhan niya amin siya malanat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin makalayo na siya karayawan sin Allah subhanahu wa ta'ala piangakuhan niya maman amuin maaga din halaman sin pangatayan niya matubihan amuin makaig din kan po Adam in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala makagwa po na Adam matubihan din halaman sin surga inyan wala himundang Iblis sampai nakagwa na inapo na to Adam dahil hamuin uno yaon dahil hamuin uno dahil hamuin surga kaya paghulaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya sabab sin nakarugtol na siya sa sara dahil hamuin laong tamatubihan amoy pangigil sin Iblis sabab diyan sin Iblis matubihan suy-suyan sin suy-suy puting na inyad to kita manusia makajari kita makaagad hamin uno yan hamuin bisara amuin way kagunahan matubihan amoy pangigil matubihan sabab na amuin kiarangugan sin kita manusia matubihan nabihan mga katawtay manghuran amuin igil iban sin jangki yan sa lumi-lumi panagnaan matubihan amuin nakaloon papangatayan sin uno sin amin Iblis amunain jangki iban igil in jangki mga katawtay manghuran amunain angan-angan sin manusia maig in nikmat sin tauyaon daing kaniya maig din hamin tagdapusin amin nikmat dihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala damik ya mga nikmat kaniya pangalta di yan mudang tao mang jajangki matubihan amin kaya tapuan kaya bahagian sin pangatayan ni Iblis na kaun kaniya matubihan di yan mudang matubihan sa kainu aun ki kita niya karayawan dahil amin uno yaon
amuradin hikauno mo. Amuradin ubat niya matubihan, bang maigin ni matiyon deng hauno, deng hatauyaon, na matu makuyag na imong tao amuin tiyatapuan sin amuin sakit pangikil matubihan. Dahil sa babian, mga katao tayo manghuran, amuin lawang ibagin daali, radiyallahu anhu, in katahan sin amuin uno, in katahan sin amuin manusia, in iyan, kakausan mo matubihan, paunuhon, mapagdigdaon mo pagkabayaan sa Allah subhanahu wa ta'ala, illa hasidin nikmatin, malainkan amura in tao, illa hasidin nikmatin, malainkan amura in tao, amuin mag-un, amuin mangjajang kihan nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amanu siya ang kibutangan sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innahu la yurdihi illa jawaluha. Wayroon matubihan, di mo siya mauno, di mo siya mapaagad matubihan, di mo siya maparigda, pakaradyaan, uno-uno yung kabayaan mo matubihan, hibayta kanya matubihan, malaingkan subay ratuud, maigin amin uno yaon, maigin amuin, nikmat amin doon hataon nakabutang yaon, maigden kanya matubihan, sabab inian mga katao tayo manghuran, amuanin hinang sin amin tao mga jangki. Dahil sabab ini mga katao tayo manghuran, aun nag-iandeng mga ulama in kataan sin parbantahan in iyan mahulat-hulat mo matubihan maigmon parbantahan yan amura in among in parbantahan sin hisiyo-siyo na namantahi kay mo dahing hakal na sin amin jangki amin biyanta niya ko matubihan hakal na sin igil sin pangatayan niya kay mo inyadto di mo yan maparigda matubihan malaingkan amura in subay maigtud matubihan in amin kaunuhan amuin nikmat na kabutang doon kayo. Amo at kabayan, bang besa pama, in ikaw alim matubihan, na bang aun si mangki kayo mo matubihan, di mo yan di mo maparigda inamin tao yang natubihan, malayin kan subay maiging pagkaalim din doon kayo mo. Biya na had. In ikaw sa pamadyang kikabatkal na dayahan kaw, atawa uno-uno na matubihan, in ikaw matubihan, aun kawa sa mauno mo, di yan humundong imang jajangki, malayin kan na supaya, amuin maig sadya dahil kaniya matubihan. Amo at kabayaan sin amin tao, mang jajangki pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab yan, di mauno, ingkatan, parbantahan, amuin makajari, amuin hulat-hulat ko, mahulat-hulat mo matubihan, maiging parbantahan yan. Malainkan in pag uno, in amin pamantahi sinisiyo-siyo na matubihan, na mantahi kayo mo, kalna sinjangki, in iyan, di mo maparigda, in amin tao magjajangki, malainkan subay sadya maig, in amin yang jangkihan niya ang dengha amin tao, amin na jangki yaon. Ang pain jangki ini bihad na, di da mauno, di da makamula amin tao na jangki, di makamula tao na jangki matubihan sa, in magmula amin tao ng jangki matubihan sinamin uno. Wayroon da, nari siya humundong matubihan, wayroon da maabot niya. Ba't sabab amo na kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sabab ini mga katao tayo manghuran, in amuin uno, na itong nani namin siyang kiigil yan, panagnaan dusa. Na uno, tiyano lang pa Allah subhanahu wa ta'ala, panagnaan dusa na hinang. Kalna sin uno, pagmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, halaw man sin pitong lapis langit, amo na in uno, amo na in igil. Amo na in jangki matubihan. Inhati niya, pang jangki hi iblis kan apo Adam, alayhis salam. Dami kiyan da isab matubihan, in panagdaan parudusahan, masyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, rendi hagin lupaan ini, amo na in pang jangki sinhambuok, anak ni apo Adam, hatay manghud niya, amo in, tay manghud niya matubihan, hatta katalahu. Sa hingga, nang dahi pa amin, napuno niya matubihan, tay manghud niya. Amo yan nakarukot halaman sin aming Quran. Nakarukot na yan halaman sin Quran matubihan amuin biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala lam sin kitab al-Quran. Watlu alayhim na baib na Adam ijkala li ahihi la aktulannaka. Tantu kuno unta ka matubihan. Wala si mabag intaw na jangki matubihan, malainkan lang na matubihan. Misa muhi buklaro ni lima mo pamuno ka di kuratang kuun lima ko among inhi pamaus kay mo matuhan kalna sin among kasabar niya pa Allah subhanahu wa ta'ala pamarat saya niya patuan tarabuhan amo yan mga katao tayo mong Quran maitong injangki panagnaan na aun masyat pa Allah subhanahu wa ta'ala halaw man sin pitong lapis langit amo na in pangjangki hi iblis kana po na to Adam panagnaan din di dunya ini amo na isab in pangjangki sin ambuok anak hi apo Adam umunin hi
Kabil iban ni Habil. Sampai nabuno niya yung temang hud niya matubyan pasal sin amin jangki. Sabab sin in sila amuin wala nagrigda hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hambuok matubyan sampai react na sila matubyan kaya pagkurban pa Allah subhanahu wa ta'ala naghinang matubyan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin yaon kanila matubyan maguno magbutang pagkaon haon niya ang pagkurbanan matubyan inyad to mga katawtay manghuran intanda sinatayma amin panaugon sin Allah subhanahu wa ta'ala kayo amin kumaon amin kurban sin taon na tayma matubyan na impiag kurbanan sin amin uno impiag kurbanan ni Habil amo insarayaw-rayaw kambing niya matubyan ba't sababin siya mag-iipat siya kambing man mag-iipat siya kambing dengan sabab itu na tayma in kaniya matubyan sabab inyad to hamu kisabiyad to manghiyanum maghiyanum matubyan biya mga laong magpapay maggagandum atau unun na matubyan in pini niya matubyan sabab sin lumi sin pangatayan niya amo in alta niya sang ngi matubyan amo hindi na karagang patabu amo ating pagkurbanan niya na wala tiyay ma sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil sabab to amo in si mangguk magtuy matubyan in Kabil atay manghud niya tanto punuun takaw matubyan dalawang sin Kabil matubyan in namaya takabbalallahu minal muttaqin into tayo maanda sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang mga tao nagmamabuwa nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala ada pun in inang sin tao amuin wayroon kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon amuin kalna sin Allah subhanahu wa ta'ala inyad to di tayo maun kataan sin Allah subhanahu wa ta'ala minsan da ko naghibok na hindi halaman sin dunya ini laumin ako ini tao marayaw matubyan di mo na katapukan na Allah subhanahu wa ta'ala amo rin makaingat sin amo in mutang hukuman na Allah subhanahu wa ta'ala sabab insya layak pa alay sayun pil ardi wala pis sama dahil sabab yan mga katawtay manghuran na ayaw kita magtapok sin kakahinang tamatubyan sabab na in mga yadto kaya tanda sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yan in amo in kakahinang haantara sin uno in ini mga katawtay manghuran kakitaan mo pa rin dihay ini maitong ini piagbiddaan sin uno unin piagbiddaan sin bari manipan sin amin munapik among unin piagbiddaan nila matubyan in amo in hasad dahil mga tao munapik matubyan in amin ito amo in mag-angan-angan in hang katao matubyan sin maig in nikmat dahil katao kirahilan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo atin uno in amo in pag-ianan uno hasad amo atin pag-ianan jingki na inuno, yung mga bariman, di yung magpangjangki. Di mangjangki matubyan sila minuno. Sa in mga sila maguno, amo in magpangibog matubyan. In uno, in mga munapik yatsud, wal mu'min yagbet. In mga uno, mga munapik, in mga silan, mangjangki. In amo in tao bariman, magpangibog sila matubyan. Mag-angan-angan sila matubyan. Ando bang isa ba karilan sa Allah subhanahu wa ta'ala? Bihaya mabaya dahil siya matubyan bang siya makakita tao dayahan na lang na una-una ni mo ba ako siya matubyan magkarayahan mga kirila sina Allah subhanahu wa ta'ala sa wayron halang pikilan niya matubyan in maig in pagdaya yaon din hamin hang katao yaon matubyan namin kabayaan niya maong doon kaniya matubyan sa mabaya siya matubyan karihilan siya namin bihad to dahil sa babiyat to in mangibog kaw matubyan in yad to aming sipat si mga tao bariman iban in mangibog kaw haamu hindi damang dahil pajangki in yad to na hikaon kayo, hikaamuin, hikatod kayo mo mga paamin himinang, mambiya din kakawa mo sinuno yun. Na, hindi di hakata, mga katawtay manghuran, na jangki na sadya namin, manaw matwihan sinamin, mga unuyan. Nabang ka ng jangki, hambok tayo manghud mo, hatihan ikaw matwihan, di ikaw maitong bariman, misang ka nagiyan mo bariman ako, anamo min, sa in ikaw matwihan, hapangita sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ikaw uno, in ikaw munapik, sabab yung mga tao bariman, di magpangigil, di magpangjangki matuyhan. Sa malaingkan, magpangibog sila matuyhan. Wayroon haangan-angan nila matuyhan. Amuin uno yaon. Wayroon angan-angan nila, may maig din kay minikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkain tao mangjangki, yung mga munapi, na amo natin mangjangki hauno. Na di mo ay mapauno, di mo undong dahil kanya matuyhan, sa hingga maagad yung kabayaan niya matuyhan. Amin, maig kakitaan niya matubihan yung tao yung nagkamiskinan na banggayahan yung tao yung matubihan way na mag-adat bang siya pag-adatan sin Allah subhanahu bang siya pag-adatan sin manusia kalna sin dihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala magkuyag siya bang niya kakitaan yung tao yung matubihan amin
wayron nakagunagunahan dahil halaman si dunya ini. Amo ating kakuyakan sin taumang jajangki. Na sampai na naawon matubihan inamin uno. Inamuin pangjangki sampai pabihaon in iblis naliala na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya nga kuhan niya matubihan ina pinalka jahannam amin paggalaan niya. Na ini mga katawpat tayo manghuran amuin pangatayan sin sa lumit pangatayan matubihan makabutang halaman sin amin pangatayan sin iblis matubihan. Dahil hasababiyad to, bang kau makananam, aun igil mo rin doon na pamaran ha, dalam sin pangatayan mo, hatihan ikaw matubihan. Kaya bahagian hang tingik matubihan sin amin pangatayan ni iblis. Kaya bahagian kau haamuin hang tingik sin amin pangatayan ni iblis sin lemit dan dito kanya matubihan. Dahil hasababiyad, kalagihan mo subay ito mag-us-us ka matubihan, magbalik pa pang hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay mong Quran, iyan namin piagbindaan, parkubayin al-mu'min, wal-munapik, al-mu'minu, yagbitu, wala yaksud. Wal-munapik yaksud, wala yagbit. Inta umunapik matubihan, mangjangki ang kapayaan niya matubihan. In mangjangki, biyan silagi kumatubihan, amo intao, mabaya maig-nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala doon habuk tao matuhan. Doon habuk tao matuhan sila minum. Lain ini mga katawtay manghuran tanto na sadya in panghu na Muhammad alaihi salatu wassalam. Jiyang kisin tao Makkah, jiyang kisin kampung niya pasal sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kaniya amuin piaon doon kaniya in pagnabi. Piaon doon kaniya in pagnabi matuhan. Demikian yung mga umat Muhammad alaihi salatu wassalam na piaon sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha umat sarayaw-rayaw. Dahil nga sabab ini, hapanagnaan pasal ng jangki na magtuwi-magtuwihan yung mga taumak kaparahal kampung niya. Kaya ingatan nila, matan inyaun dahil haun. Kaya ingatan nila, in Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, amuin dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kawa sa pagnabi, ibang pagrasul. Sa sumakawa, pasal sin kajangkihan nila matuwihan, amuin imian sila matuwihan na impanganal nila matuwihan inamin uno na subay sa matuwihan amin lang mga tao amin kabayaan nila bat mga sila matuwihan in kabayaan nila matuwihan amin uno in amuin tao rakula matuwihan matuwihan ang mga tao dayahan amin mga tao laong tamatuwihan kawasahan amin mga tao laong tamatuwihan amin aun tuod matuwihan amin aaturun doon kanya matuwihan dahil haun. Na yung panghuna ito Muhammad alaihi salatu wassalam, anak ilo, yatim. Yatim, ba't sabab miyatay namin ama niya matubihan, halam tiyan pa siya sin uno. Halam tiyan pa siya matubihan, sin amo ina niya. Dahil nga sabab yan matubihan, in siya hambuk din mga miskin matubihan. Way uno-uno matubihan sin amin Rasul alaihi salatu wassalam. Way roon kawasan niya uno-uno, way roon pangalta niya matubihan. Dahil nga sabab yan, igil na si mga tao rin uno. Igil sila ini matubihan, nangigil mga tao kaniya matubihan, pasal sin uno. Pasal sin amin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag Nabi, sin Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, in mga umat ni matubihan, sa rayaw-rayaw umat matubihan, bat sabab, miyamagad sin aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakan na, in kita matubihan, mga katao tayo manghuran, nakahatihan yan sin tiap-tiap ang katao. Ayaw ko mag-angan-angan, bat umat pa ko Muhammad alaihi salatu wassalam, bangkaw amuin manggigil. Ayaw ko mag-angan-angan matuwihan. Ba't umat pa ko si Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bangkaw maghihinang sin bukun panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun sunat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Ay naka mag-angan-angan matuwihan. Minsan ko umangan-angan matuwihan. Inya to tripping murakuman. Tripping murakuman nakapindoon kayo matuwihan. Sa lanuin, pangatayan mo matuwihan. Dahil nga kaigilan, ibang dahil kakajangkihan. Laong sin amin mga tao uno. Laong sin amuin mga tao amuin tao Makkah na kabayaan nila matubihan habang amoy maunad to. Amuin maig din panghuna to Muhammad alaihi salatu wassalam. In kabayaan nila bang sa jalaw ng Quran matubihan bat tiyan na og mong pa amuin manusia dayahan mong pa uno ya sinamin ha tao Makkah amunen uno amunen hi Al-Walid ibnul Mughirah min asrafi Quraish ha Makkah. Bang laong na piyaw niyo, sabab dayahan niya ito. Aun kawasan niya, makahati na ko sintaw dayahan matubihan. Aun amuin, martabat pangatod si manusia kanila matubihan. Na, kabayaan nila, umot, in subay matubihan unuhun. Na may tato sila sa magkuhan bihado. May tato.
sila in nagdihil matubihan, na abang manusia nagdihil, makajari sila matubihan, umuno. May tamo sa kiyan to kaniya ang matubihan. Sa in ang Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, piyapan jari niya kata matubihan. Amuin, makaingat sin uno sin amuin, pangatayan si manusia. Sebab siya ang panjarihan matubihan. Dengan sebab itu, in kaya suko kan Muhammad alaihi salatu wassalam, amunin pagnabi. Amuna amuin, uno. Narik kabayaan si mga tao makamatubihan, kabayaan nila supaya amin Walid ibnu Mughirah dengan mga amuin mga tao lalagdo na pang sa Quraysh da. Hang kabangsa ra sila kita ang mga katawtay mga Quran. Hang kabangsa sila matubihan dengan Quraysh matubihan na Makkah. Laong isab sin kay ibanan matubihan bangsa jalaong na matubihan kay rihil matubihan na uno. Dua ini matuplong karihilan sin pagnabi. Karihilan sin pagdasul matubihan amura inhi Walid ibnu Mughirah dengan amuin Asraf sin Quraish matubihan atau Makkah atau wahi Urwa as-Sakati tulak tayo pisan. Dua ini matubihan, dayahan sila matubihan, iban uno nila katan matubihan uno. Namuan lang ni matub. Na may ta sila yung tagdihilan sila uno pag nabi. May ta sila magbaya matubihan. Amo yan inamin sakit sinamin mga manusia. Dengan sebab ini mga katawte manghuran bisara ko kaniyo sebab ini na matagtud biyay ta sin Rasul alaihi salatu wassalam. In mga kahalan sinamin kita ini. Damit yan mga katawte manghuran. In Nabiullah Yusuf alaihissalam na diyang kisa si mga temang hudi. Wala sila nakahinang sin kabayaan nila sebab na ingyanta sin Allah subhanahu wa ta'ala wayro unda mabut bang bukun dengan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan palong sin Rasul alaihissalatu wassalam tipun in umat ini katan amin dimihil kay mukrayawan wayro unda kagausan nila karihil kay mukrayawan malaingkan amura india ganta asal kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab yan mga katawte murad ay nakahulat-hulat pamin uno papagkahimu manusia matubihan sa inhulat-hulat amin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin inhulat-hulat matubihan amin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayro uni sa matubihan amin wa makajari sa jakaw maguno makajari ko matubihan amuin laong tamatubihan magtabang-tabang yamot hindi akan kata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Pagtulong tabang kamu matubihan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala antara si mga bariman pagtulong tabang kamu matubihan maun pa amin maghinang marayaw iban ayaw kamu matubihan magtulong tabang maun pa amin maghinang sin pardusahan iban sin amin parbantahan matubihan ayaw yat tubihan katan. Na ini mga katawte manghuran nakabutang dani kauno nakabutang papagtulong tabangan kato matubihan sin Allah subhanahu wa ta'ala maun pa amin dia akan sin Tuhan Rabbul Alamin maun pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala maun pasara sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amwa tu pagtabang-tabang kamu ang biadin hikalanyut sin amin uno biadin hikalanyut matubihan sin amin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala biadin hikapasampaikan yung matubihan pagtabang-tabang kamu matubihan dun ayan ayaw kamu magtulong tabang doon hamin maghinang sin mangi iban maghinang sin parbantahan matubihan amin langgal sara katan ayaw kamu tumabang misan pa kampung mo, misan pa uno mo matubihan, bagay mo, kalasahan mo. Bangin, hinang niya yaon matubihan mo laong ta hinang bukun aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukun aturan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na ayaw kau matubihan, nimiat tumabang matubihan. Bang kau makon pa maggagandari ba matubihan, ando ayaw kau nimiat tumabang matubihan kanila. Sebab, liangan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala rin ayan. Sa tabangi intao matubihan, amin papanaw sin amin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin naghinang sin amin hinang si mga umat ni Muhammad alaihi salatu wassalam. Akan nakitan hinang umat sin Nabi alaihi salatu wassalam umat sa rayaw-rayaw bat sabab hinang tamatuhan ni kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dumaak pahinang marayaw kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna billahi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Kamu nasayan isa rayaw-rayaw umat, piyago abang sa manusia. Piyago abang sa manusia. Kamu na yan sa rayaw-rayaw. May tato kamu na yan tao sa rayaw-rayaw. Sabab in kamu, mang daraat kamu pahinang marayaw, mang lalang kamu rin hinang mangi, iban mamarat saya kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, magjijihad kamu hadaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kataw temanguran, amuin, kiyawid da tereng kaun. Dawang tatinggalan ni panglang, di na kalumang. Misan kampung maturihan, Allah, na biya matubihan sa upama matubihan uno
amo hindi na ko magtangkog matubihan, inyad to na laong si mga uno, laong si mga ulama, in amuin uno, asakit anil haq, bahwa setanul akhras, in tao matubihan namin uno, amuin dumuhong na sadya, umatod na sadya, dumungog na sadya, sin amuin uno, sin amuin kabunalan, di na makagawa matubihan sa dumungog na sadya, uliolong ko pa ng kabunalan matubihan, in siya dumungog na sadya, lumatod na sadya matubihan, yaon nagmamasiatin uno, in tao matubihan, pagkahinia muslim matubihan, nagmamasiat, iwan sa bukun muslim, mga mukakausan, kadto matubihan sinamin uno. Bangdi mga katawtay manghuran, laong si mga ulama, biya da kaulaw na sinamin saitan, kallo, biya sin saitan kallo, laong sin uno. Law si mga ulama matubihanin tao amin humundong na sadya matubihan amo inday ha amin kabunalan di na mamisara matubihan sin amin kabunalan di na mamisara mga hiputang pagbidari na mamisara sin amin pagbida matubihan sabab yaun matubihan amo in aun piu puhong ni rendun haun dahil niya turong sin uno law sin amin mga ulama bahwa saitanul akhras in tao yan matubihan regardless sin posisyon niya matubihan sa insiya yan matubihan saitan uno. Saitan uno. Saitan kallo matubihan. Nakita ka, manusia ka matubihan. Saitan pamatubihan kallo pa. Minsan ni manusia matubihan, mang kallo na kulang ng kalangihan. Nabiya din ni saitan uno, saitan kallo matubihan. Kangian kataan matubihan mga katawtan ng huran. Na mataod yan matubihan. Mataod sin uno. Sa labay ikaw. So pa mga kampung matubihan, naghinang sinamin, hinang bukon marayaw, na kadto matubihan, bayta matubihan in mga hinang yan sa upa mga matubihan, nagbutang na matubihan sin amin mga magpagkagandaribahan, nagbutang na sin sa upa mo sin amin pagmamasiya tambi ang mga pagpapanayaman matubihan katat nado langa misan pa uno sabab lalong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manra amin kumunkaran palyugayir kubiyadi wa man lam yastati babilisani wa man lam yastati babikalbihi wa alika agapul iman amo na taw salam malamma amin atay niya na sa jamatuhanin amin uno may tay sabi ang maghinang pasing biaaw sa di na makapamung di na makapamung sin kabunalan matuhan nakanday sa natawag siya matuhan amin saitan kallo inamin taw bihayan matuhan na amuyan mga katawtay manghuran inhalian sin tiap-tiap ang kataon na katataniw na in kita biyamaytang tasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuin uno Jimatu yan hakatan. Jimatu yung pagjangki, maksiat panagnaan, dosa na hinang halaman sa pitong lapis langit, amo na inuno. Amo na in jangki matuhan. Pangjangki iblis, kana po na to Adam. Damikyan, dahil di halaman sinamin uno ini, dahil di halaman sin gumi ini matuhan, panagnaan dosa, na hinang matuhan, amo na yung pangjangki matuhan, sin hambu ka na kaya po Adam at tayo manghudnya. Amo yung pangjangki Kabil, kan Habil sampai napatay niya matubihan. In Nabiullah Yusuf mga katawtay manghuran. Bukon sa matubihan diyang kisin uno. Diyang kisin namin mga tayo manghud niya kabayaan maigin Nabiullah Yusuf. Bang aon dapat bang sadya amin kiyarul kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay makapagbaya bukon Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto na sadya hipatayon nila inamin maksud nila sin Nabiullah Yusuf. Sa sumagawa amin napaling inamin uno nila sa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini may tato naguno. May tato amuin nang jangki sila matuhan. Pasal mga katawtay manghuran, kita nila matuhan. In amuin Nabiullah Yusuf, ikaysa niya matuhan, amuin yaayaran sin ama nila. Ikarwan niya matuhan, amuin kapangatod nila, may kasihan sin ama nila matuhan. Na ini mga katawtay manghuran, sabab in Nabiullah Yusuf, amin ama sin Nabiullah Yusuf matuhan, inyad to mga katawtay manghuran, nakiingatan niya, in anak niya, uno siya. Kaya ingatan niya matubihan yung anak niya aun pakaradyan susungon dakula. In yung pakar anak niya matubihan hinangon sinaula subhanahu wa ta'ala nabi. Sabab in Nabiullah Yusuf matubihan na nagainop siya matubihan. Hawak tu bata-bata pa siya matubihan. Wa izkala Yusufu li abihi nira itu ahada asara kawkaban wasamsa wal kamara li sajidin. Kita pulong dalam katuan po. Tiyaga inup kumatubihan. Inhang po tag-isa bituun. Iban sinsura, iban bulan, li sajidin.
simujud sila kako. Nakihati ang magtuloy sinamin ama niya Nabi, inhi Yusuf, hinangon sila Allah subhanahu wa ta'ala Nabi. Sabab in silang po tagdua magtaymang hud, na inihda asar matubihan, ahada asar kaukaban. Amunat to in meaning sinamin ahada asar kaukaban, amin hang po tag-isa taymang hud niya matubihan. Wasam sawal kamara, hi ama niya iban hi ina niya matubihan. Li sajidin, sumujud kako. Unin hinang sin ama niya matubihan, liangan niya hi Yusuf. Ya bunayya la taksusru iyaka ala ikhwatik. Payakidu la kakaida. Mga ay ikaw mag-story, ay ikaw manuisuy, sin tiyaga inut mo yan matubihan, matsabab ka ingatam na, in nabi matubihan, in amuin, taga inut nila wahan, wahi. Taga inut nila wahi, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan na inadula Ibrahim, na tiyaga inut niya matubihan, di akses sin Allah subhanahu wa ta'ala, in nira ito pilmana, an ni ajbahu kalau ni anak niya matubihan. Nasa sumagawa, in nabi matubihan, inuunin siyang bong sin uno, inuunin siyang bong sin anak niya matubihan, insya Allah matubihan, hina nga impardaakan kayo mo, sa tajiduni insya Allahu minas sabiri. Kawaakan mo ako matubihan dengan mga tao mag-uno. Na, may taaduliangan si Nabiullah, si Nabiullah Yusuf, Yaqub, Nabiullah Yaqub. May taadiliangan, ayaw ko mag-istorya hauno niyan, ang mga tayo manghud. Sabab, yad tu manunjukin tagainop niya insya hinangon nabi. Mga kataw tayo manghuran niya katan, amuin sumujud da kanya matubihan, bukan sujud pag-ibadat sa sumujud panglago kanya matubihan. Ini naghapin da mga kataw tayo manghuran. Bat sabab, laong sin uno, laong sin ama niya matubihan, latak susuro iya ka la ikwatik, payakido la kakaida, tanto, igilan nila na kauto dyan sin amin, pangigil, pus-pus na namin, kaigilan kajangkihan matubihan. Pasal, kaingatan sin mga unuman tuhan, ihda asarya tuhan, amo na sila magtaymang hud. Na, suong sila pasudurun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini naghapin da. Puas ka patantahon matubihan, naghapin da sin amuin. Tiugon na sin Nabiullah Yusuf, nakatuin mga unuyang katan, amuin, laong tamatubihan ng lag kakaun matubihan, sa pabdiatangan gutumin hula nila, amuin sampay tawag na sin Nabiullah Yusuf, mga taymang hud niya, ambiyata na po na ni Yusuf, dahan yun na marin family niyo katan, iban sin amuin ina ko iban sin ama kumatuhan. Pagdatong nila madto amuin piauno na. Piya sakat sin Nabiullah Yusuf inhi ama niya matuhan iban hi ina niya mo pamilya lingkuran niya matuhan. Ha doon ha hula Egypt matuhan. Nga sa pabyan mga kataw te manguran in sila katan simujud naghapin niya tinamin uno yadto. Amin taga inop sin Nabiullah Yusuf yadto puas ka patantarin. Laong si mga kaibanan ulama puas ka sayaman kawaluan tahun matuhan ang panaghapin ni namin uno yadto amin simujud sila katan sujud panglago kan Nabiullah Yusuf matubihan. Na amuad to mga kataw temuran. Na kita kau matubihan ni namin uno. Nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ingatan sin amuin ama niya matubihan insya paaunon sin Allah subhanahu wa ta'ala nabi. Insya matubihan dihilan sin amin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pagka nabi matubihan. Dahil sa babian, ibot-ibotan niya anak niya matubihan Nabiullah Yusuf. Ayaw ko mag-istorya hayan ng mga tayo manghud mo. Sabab namisan tayo manghud mo. Bang aun pangatayan niya rin haunod, kaya bahagian si pangatayan ni Iblis, na jangkihon na kauya matubihan sinamin, pang jangki amuin sa kusog-kusog matubihan sinamin. Para mga kataw temhuran, yung katanyan matubihan, subay amuin di pag unuhunta, di kita magpikil sinamuin, laong tamatubihan namin uno yan. Ngayon, ini kaya ingatan yung katan, biyabay takata sin Rasul alayhi salatu wasalam. Aun din ang mga hadis niya, tahasadu, ayaw kang mag-igil-igil ayaw kang mag-jangki-jangkihi. Ang buk hadis niya matubihan lang niya, dabba ilaykum da'al umami kablakum al-hasadu wal-bagda. Yan na nananap kanyo. Nananap na raw sin Rasul alayhi salatu wassalam kanyo in amuin sakit sin mga umat na kauna. Maksud ami mga Yahudi. Mga Yahudi. Sakit. Yan na nananap kumong kanyo matubihan. In sakit si mga uno, si mga umat na kauna rin kanyo. Uno in sakit ini amunin al-hasad wal bagda. Amuna in sakit jangki igil iban pag amuin pagbungis matubihanin uno. Iban pag astuli matubihan. Amu yan in mga uno yan. Sabab in mga sila mga kataw temong huran biyan sin uno karungan hadlawan sin dunya ini na inta o matubihan naguuno inta o amin kaya rihilan nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala inyad to unon sadya. Dahil sabab yan wayroon lang sin mga un. Wayroon kabaakan mo matubihan tao. Amuin. Aun nikmat doon kanya. Malengkan.
aun sa akan mo isab imiigil kaniya nikmat ilmu iangkat ko si mga manusia kalna den hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bangaon ilmu umat Tuhan ya pa illahil ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat kakitaan ko si mga tao daraja mga tao mang jangki matubihan sin ia angkat ko si manusia sumud matuwi papangatayan ni jangki inya tu suway niya hati hunin pangatayan niya matubihan pangatayan dahil kan iblis kaya bahagian siya matubihan sinamin uno sin pangatayan sa ngi matubihan ang pangatayan ni iblis matubihan dengan sebab itu amin mang jangki sa siya matubihan na amin uno na kaunuhan niya akan na in Rasul alaihi salatu wassalam na nag-ibot-ibot to matubihan daw si Rasul alaihi salatu wassalam iyakumul hasad fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab au kala al asab anib kamu tuud daing hamuin unu anib kamu tuud deng hajangki fa innal hasada yakulul hasanat kumaon sin hinang numarayaw kumaon sin amal sa new salih matubihan dengan sebab ini sangi na matubihan sin amin sifat jangki igil matubihan wayro makapin ubusun sin uno ubusun sin amuin jangki mo matubihan hinang mumarayaw kama ta'kulun nar al khatab au kal al asab amuin dungul biasin pagkaon sin kayo harungul matubihan amin dungul kayo matubihan pupurun niya tud matubihan in amin kahoy pag dungul mong kanya matubihan pupurun niya wayron na makapin matubihan na mga iyan mga kataw tayo manghuran subay kita amin maunad to subay kita tud mahali dahil amin pagkaradyaan amin bihayan bat sabab amuan in mga uno amuan in mga sakit matubihan in amin hasad ini sifat si mga Yahudi na ayaw ko si mingod matubihan mabiya ko Yahudi amin maigil hakatan kama jakar Allah subhanahu wa ta'ala fi mawagdi min kitabihi faqad hasadu nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alama atahu Allahu minan nubuwah wal manzila al azim fakafaru bihi ma ilmihim bisidqi wa tayakunihim annahu nabiyullah amunay uno sifat si mga Yahudi mangjajangki kanila mangjajangki sa matubihan amin uno dengan sebab yan jangki nila in panghuna tu Muhammad alaihi salatu wassalam para hal kaya ingatan nila matubihan in Nabi alaihi salatu wassalam nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya hilan nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala sin nabi pag nabi matubihan sin amin uno yaon kaya hilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya ingatan nila inyong matan matubihan sa malainkan pasal sing kaigil matubihan na laman simbaran amuin igil nila rin panghuna tu Muhammad alaihi salatu wassalam kita kau sin amuin kahalan sin mga manusia matubihan sebab kaya ingatan nila matubihan inyaun na malago na matubihan inamin kabayaan nila matubihan dengan sebab ini amuin uno amuin miyanaw kanila injangki wadda kasirun min aklil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kupparan hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabayaan sin kamatauran matubihan dahil mga aklul kitab kataan sin aklul kitab mula nakasunod pa agama Islam wayroon sila kaya sin pag-iman matubihan way simod yung pag-iman nila palam sin pangatayan nila nang jangki matubihan kataan Nabi alaihi salatu wassalam nang jangki sila matubihan in kabayaan nila matubihan in angan-angan halam pangatayan nila law yaruddunakum min ba'di imanikum bang nila kamu mapabalik puas dahil hauno bang nila kamu mapabalik mong pakakupuran puas dahil hamin pamarat sayan nyo iyan mga kataw tayo manghuran pangjang kisin uno yarlaw ba'da imanikum kupar bang nila kamu mapabalik mong pamkakupur biadin in unwad to hasadan min indian pusihim pangigil ito rin hauno guat dahil halaman sin pangatayan nila matuyan guat dahil halaman sin kinhawabaran nila matuyan min ba'di ma tabayyana lahumul haqq puas dahil hamuin timampal na kanila matubihan in kamatanan matubihan kaya ingatan nila matubihan hamang ayat duwain yari po na ho kama yari po na abna kaingatan nila matubihan in Nabi alaihi salatu wassalam yari po na ho kama yari po na abna in pangingat nila Nabi alaihi salatu wassalam in siya daak sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin pangingat nila mga kaanakan nila kita ko inuman
Sa malaingkan pasal sin igilyon halaman simbaran nila, atas nila nagpupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila kumakadha Nabi alayhi salatu wassalam. Biya tanan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Na mga kataw tayo mahuran, iyan, ayaw ko mangjangki, amin uno. In jangkian, biya nabalikan ko kanyo in jangki, amuin mahukaw ko, sampayan nikmat matubihan, maun parukayang din kayo mo, salta bang aun na si mampay nikmat, doon amin, kabayaan mo matubiha uno mo, doon amuin, kabayaan mo jangkihan matubihan, mabaya ko to si maig din kanya matubihan. Dengan sebab ini, mga kataw tayo manghuran, di main uno, in amin jangki matubihan, di mo kaubat-ubatan sin uno. Di mo kaubatan sin amin pilak. Minsan pa, nakawa niya matubihan sa pamadyang kisihata o tagakawasa. Minsan pa siya nakakawa na sinamin kawasa yung matubihan. Tatkala tiutubuan yung pangatayan niya sinamin jangki, pangatayan din kan iblis matubihan, inyad to masi siya matubihan, nagbubong kaut matubihan, sa kainu aun paruin doon nakapinhamin uno yun. Dahil hamin, iigil niya yun. Sebab amutin kabayaan nila matubihan. Sipat si mga bari man imibog. Ano bang ako sa bihaon? Sa di sila mangjangkiri, sila mga nangan maiging kawas sa sinhang kataw rin hang kataw. Di yato mga nangan matubihan, yung mga tao bari iman. Akan na, tiyo-tiyo ka ba akan mo matubihan? Dahil mga tao nagdara sin pag-agama, amin lumamud mo pagkaigila, mag-agaw sin pangalta matubihan, mag-agaw sin kawas sa matubihan, mag-agaw sin daginis katan. Mahangtod matubihan in mga tao amin makahati sin amin pag-agama. Malaingkan, misan isab uno niya matubihan, bang siya amin uno, bang siya matubihan amin aun pangatayan niya, kaya tingian siya sinami pangatayan ni Iblis, na yan tura, mangigil na matubihan na uno. Dahil ini mga kataw tayo manghuran, tantun sadya, suwaita, hatihan marayaw, in kita magtubihan, na piya panjari kita sinaula subhanahu wa ta'ala. Aun amuin, piya bibda din kato, aun isa matubihan, piya bibda din kato matubihan na kawasa, aun piya bibda din kato pangalta, na ina ko imigil matubihan, may tato ko imigil. Ba't pasal, bukun day sabi ko yung nag-uno yun. Bukun day ko yung nagbahagi matubihan sinuno. Allah subhanahu wa ta'ala yung nagbahagi sinuno. Allah subhanahu wa ta'ala nagbahagi sin namin mga uno yung katan, sin limat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun kita yung nagbahagi matubihan sin baran-baran. Sa amuin Allah subhanahu wa ta'ala yung nagbahagi ang katan. Na ini mga kataw tayo manghuran, biya na sin namin agiku na lalo ito yung pangatayan matubihan. Ubate inamoy pagigil mo matubihan ng hagin hawabaran. Balik ka papangadji, amoy panghindu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya kaubatan. Di ang kaubatan sin doktor. Di kaubatan sin namin uno. Sabab in sakit yan matubihan na uno. Amuin inamin jangki matubihan amunin sa lumit sakit matubihan makabutang manusia. Dengan sebab yan, in doktor di makaubatayan. Misan pa ko maglibot sin dunya ini. Wayroon makaubat kayo mo, malaingkan amin, subay ka magbalik pa pang hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay ka magbalik pa pang hindu sin Rasul alayhi salatu wassalam. Subay ka magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay ka magtaat pa Rasul alayhi salatu wassalam. Uno yung biyayta sin Quran, amotin pag-agama mo. Uno yung biyayta sin Rasul alayhi salatu wassalam, amotin aturan mo. Ba't sabab, diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, in Rasul matuwihan, magpasampay sin amuin nikmat sin Tuhan Rabbul Alamin, sin ilmu amoy piaturun mo kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala papasampay kanya. Narihan mga kataw temungran in amuin kahalan sin kita amuin na aun piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita amuin magbalik to papanghindu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagrigda kau sin pamagi kay mo. Bangkaw kaya rigda, kaya rihilan matubihan uno, kaya rihilan matubihan amin laong tamatubihan, bukan kau sin daya sin kaibanan matubihan. Ay nakumangjan kita daya, bukan ikaw nagdihil kay ayan. Allah subhanahu wa ta'ala nagdihil kanila matubihan, nagbahagi kanil. Nakno kasam na bay na humay sa tawpil hayatig dunya. Kami ralong sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagbahagi, haantara sin sila matubihan, tara sin manusia, haantara nila matubihan, sin kabuhianan nila rin di halaman sin dunya ini. Awang kaibanan tagakawasa matubihan, sa mangjajangki matubihan, unsub kaibanan tagakawasa matubihan sa amo na in magpasampay sa Diyos ng kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kawasara kula sa ating mga pagnabiyad to. Kawasara kula sa ating mga pagrasul alayhi salatu wasalam. Hakan na do diyang kihun sin namin kaibanan man to. Diyang kihun sin mga tao maluming pangatayan sin mga Yahudi, pangatayan sin mga amo in manasrani matubihan sin namin uno. Nain kita mga bariman, hati-hatod, bangkaw miyaw na pa, amibukod na panghindu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyasin sa upama amin uno. Biyasin sa upang mga tubihan, amin biya mga hinang, bukod halaman sin
amin hinang sin Quran, bukan hinang sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Na ayaw ko tud mong paminian matubihan. Sabab ikaw matubihan, nakakuan na ka matubihan. Naka-violate na ka sin amin. Pag papanjarihan kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin mag-ibadat sa kaniya matubihan. Amo adto mga katawtay mong huran, lalo imagtuwing pangatayan matubihan. Kaun kau pa amin, magregda at kau sinamin kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magregda at kau matubihan sin kabayan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkaw rin na maparigda, di na magregda yung pangatayan mo, na ando hatihan ay baran mo matubihan, igil nan, sipat na sinamin uno. Nandiyan ki ini mga katawtay mong huran, biya bang mga kimugdan sakit, na uno ini, sakit uno yaw, sakit amoy kawit, at wala ang tamatubihan, sakit, amo na yung sakit sa lumi matubihan, maglatag magtuy, mag-uno kata, pagbangaw na sakit mo ron ha, uno yan, na magtuy na matubihan, amo yung sakit, mag-uno yan, maglatag na halaman siya namin ginawabaran matubihan, magtuy na matubihan, maglamin namin sakit, amin ka, igil mo matubihan, sabab siya namin, uno na kao, kiyugdan na kao sin sakit matubihan, amin, di kaubatan sin doktor, di kaubatan sin uno, sa ay makaubat hayan, amo rin panghindu sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo rin panghindu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sabab yan, bangkaw makauno, bangkaw amin, makaw na pajingki, paigil matubihan ka na naman mo namin panghindu mo, inakal mo matubihan biyan hado, ando, palano matubihan na Quran. Palano sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Subay ka kumhagad na to matuhan sin panghindu, magrigda ka kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magrigda ka sin amin uno. Sabab inian matuhan mga katawtay mong huran, in sakit kaigil matuhan, inian bang mga kimugdan na sakit amin pag-uwatan sin doktor, mag-serious ka magtuy matuhan. Sabab inian kuan yan, complicated na nun sakit mo. Bang aun na matuhan, igil doon kayo mo, complicated na katan, amuin tinang sin Iblis matubihan yan naroon kayo matubihan. Lakan na mga katawtay mong huran, subay kita magbalik, pa aming panghindu sin Nabi alaihi salatu wassalam, magrigda ka o pamahagi sin Allah subhanahu wa ta'ala kayo mo, magrigda ka o pamahagi sin Tuhan Rabbul Alamin, dahil naman ha ilmu, mahut pa amin kabantugan, mahut pa amin pangalta, mahut pa uno-uno nakawasa matubihan, kaya rihil kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na subay mo atupag bukan katan, amuin panghindu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw makagwa dari panghindu sin Allah subhanahu wa ta'ala, dito kumabaya sin amin ungan ito, na way na makaubat kayo mo matubihan, sabdi kaubatan yan sin doktor. Complicated magtuhin, sakit mo matubihan, bangkaw na pa amin sakit, kaigil matubihan. Akan ng kalagihan mo, maglano na ko sin amin ginhawaran mo, siyon mo naman sin pangatayan mo, dahil haigil iban jangki, biya din ikaulit kanya, magagkaw sin uno-uno inda akan kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala, matin urulun. Uno-uno na aturan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matin agarun. Na mga katawtay mong huran, bangsa upama matubihan in kamu, biya mga aun, pangatayan nyo na, ulong na mo sa ito kanino. Ulong na mo kanyo. Magsa upamin kamo matubihan, manunulang pa amin uno, mag-aagama, bukan pag-aagama, piyasampay sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan gwa dengan Quran, bukan gwa dengan uno, ulong na mo sa ito kanyo matubihan. Sabab, ayaw niyo pikila matubihan, pangigil na mo kanyo, bukan. Sa ulong na mo kanyo, marayaw kami tao matubihan kanyo, magpatumtum naman kami, isang pakamundukalan matubihan, magpatumtum naman kami kanyo. Sabab may tatulong na mo kanyo, sabab maulong kami, tiap-tiap tumaud matubihan, yung mga kad kanyo matubihan, sa upama hibutang tamatubihan, hinang amoy biyan sing kabiyaksan, hurapat, iban sa mga bida ayon ni matubihan, tumaud di magad kanyo matubihan na hurapat niyo, tumaud di magad kanyo hapagbidaan niyo matubihan, magdarak muli namin, piangkatan sinamin dosa niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in tiap-tiap matubihan, magad kanyo matubihan, na inyad to ununad to. Dahil sabab ini, di kami rumuhong matubihan, amin sumabot sinuno. Ba't amuan hikaubat kanyo matubihan, amuan pinulong namo kanyo, ba't sabab amin gumamgam na inamin pardusahan niyo matubihan, pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin amuin, pagmasyat niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, gumamgam. Labang kamuroon darah amin uno yaon, di na kayo magsabot, na mga katawtay mong huran, panawag-tawag pa mga ulama, mga amuin tagakawasa, at kamuptihan din di halaman sa Pilipinas sampai pagwa niya, iban mga kaguruhan matubihan, Cebu din nakagwa hula, iban sinuwayron nakagwa hula, ando matubihan, ayaw kamu masumu, magbangkil sinamuin, langgal sara matubihan, labi-labi na ito, bida matubihan, sabab bang niyo yan matubihan, bangkitan niyo simudong na kuno na baha jumahirin kabunalan, kuno na baha tumampalin kabunalan, katabunan nan sinamin kabukaan, kaunuhan nan,
Bangkitan niyo di mo na nagsabutin ini bukon pag-agama, amuarin pag-agama. Nabangkitan niyo diri mo na rin at magsabutan. Kung ano na baha makaingati mga tao awam yan. Awam sa ni mga tao nag-uno yan. Amin nakakaon pa amin hinang bukon hinduan sing Quran, bukon hinduan sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaawam yan matuhan. Nga sabab yan, ando na magmaap kamo mga tuan, lasa na mo ini kaniyo, hakan na mo unuhon. Lasa na mo hagama, bat sa babang kami rumuhon, na kung na jumahir inamin kabunnalan. Kung na kaingatan si mga tao awam biya kaniyo matuhan, in kabunnalan. Nabihan mga katao tayo mga uran. Nga sabab yan, na salam doa ako kaniyo katan, maman kita niyo, amuin makabatuk lumang kahidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin panghindu dengha hagdarat niya matuhan, amuin panghindu dengha amuin Allah subhanahu wa ta'ala kaya sampai sa Rasul na ito alaihi salatu wassalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah tunatun bin nasihat sin model tanium. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala bangman mahinang nato yato padduman nato di kahuisin kita ni insyaAllah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala biya miyabutin waktu doahan nato waktu ini insyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.